درباره وی بجاره تپربونا سات روژان لسر کابینه محمد شیع السودانی حتی چند کاریه که سوزن خواه جیبه بکتن لدم آدز بکاربونا کابینه آخواه من میوانکه برای صدیق حامد ماموسای زانینگه که جباشر دهو که الاستودیت مدد گلمه دابیتن برای صدیق تو بخیر هاتی بو کردستان 24 هر سنگاندن و خواندن آوه چه جبو تپربونا سات روژان لسر کابینه محمد شیع السودانی. بله زور سپاس بو وی میوانداریه یعنی راستی پشتی بورینا نزیکی سات روژال سر وی کابینه و اگر هم بزورین بو هیواده یا بوری و برنامه حکومی وی سودانی دانشاندان بو خلق عراقی و بو آلین سیاسی العراقی و بجدار پروسیسا سیاسی دا اگر هم محاسبه و یانجی بیجین یعنی تقییمه که بکیم بو کار و کابینه الدور وی برنامه وان دانای امر بدوی هنگ خاله بدین دیار کردن دست بک یعنی وکی آخفتناوی که شیوه که حتی سیوا کمکا ارکان لسر ملت خو کربونا مال که بهنه بجهینان وی مدهی دایی که شوان او بو که بابت مثلا رازوکنا یا ساحل بجارتنا بو که محاوله و مراقبه کارنیت پاریزگه پا کالت بول سرانسری عراقی محاوله در خصنا یا سایا نفط و غاز بو محاوله در خصنا یا سایا اتحاد بو مجلس الاتحاد بالعراقي كافجي عندك يا سايد جالك جرينجن بو عراقي محاوله بديمه اينانا هر دو ملفت يت مساله وعداله وهر وصا بابت ماده 140 او همي يعني سرخو كربونا ماد مواكي جالك كردا ويا شميا جرينجتر او بو يعني اف خاندنامه بو اف روجت بهج يعني بو حتى شيء وصاله كادجي اف بابت دی اوید کابینا سودانی کد برنامه حکومی ده هاتینا خالد گریگ بونده ده شوانا کرنا هل بجارتنات ماوی ساله که ده شوانا مثلا وکی ما گوتی در خصنا یا سایا نفت و غازه و حل کرنا ملف اف مشاکلتنا برا حریم بغدادانه مثلا در خصنا یا سایا که بو محکمه اتحادی يعني خوش کرنا ری که بو کرنا هل بجارتنات پیش وقت که اف کابینه المفروضه کابینه کا پیش وقت يعني یا مؤقت بایا بو مواکی گلک کرد بایا بو جاره کادی کرنا هل بجارتن العراقی بس وکی همی آماجه پیچن نخیر هیچ نیازک نینه بو کرنا چه هل بجارتنت پیش وقت العراقی بر بس چه بونه آستنگ چه بونه لهم بر محمد شیع السودانی کنش یایم نسوزن خواجه بجه بکتن ده چارچوبه یا کارنامه یا خدا ولی يعني سوداني جي هر براورد كرن قالف كاسد بري بيش كاظمي بيت عبد المهدي بيتون هر نور المالكي بيتون عبادي بيتون هر كسا كديل بروان هاتي تظاني هم فري لازمه يعني خاندنامه يا راستقينه ودرس بيتن بو روشا سياسي العراقي تو سوداني بينيان تو هر كسا كدي بيني راسته جوازين كساتي هندك جرا رول خود بينن بو بدز بينانا هندك انجازات بو خرقه که چه کند وی واقعی خراب نخوش عراقی دا سر آست خدمات دا بیتن حتی پروسیس سیاسی عراقی دا بیتن بس وی دیری وی چنده يعني بيئة سياسية يا عراقي نيا بال بشتا نيا يعني هندية ترجعوا هيج كسكينا كتن كربشتن وان وعودا وان اف اخفتن السرخو برنامج حكومي دا سرخو كرينا مال بجه بينيتن تجبير نكا هر حكومتك العراقي چه بوي پروسيسا یا چه کرنا کابینه فتره کادریش یا وکشای همین مساومات نوبر آلیت سیاسی دایت هاتی نکرن یعنی ام بزانین اف حکومت هاتی چه کرن که کابینه سودانیه يعني بس في فكرة بجهينم ككابينة سوداني ما بفت منافيتن نا كابينة آلية سركفتي هل بجارتنا دا اگر كابينة آلية سركفتي باد بيت بتر ام شيابان يعني محاسبه بهتا كرن كابينة آلية كي اطار تنسيقية يا انتنافيب يا إدارة الدولة اف کسا خدانه زورینه نبوین البرلمان عراقی دا پشتی وکیشان تیار صدری ید بوین زورینه و حکومت هذا امر واقع دا زورینه هر دیسا كاك صديق إدارة الدولة نهاد أمر واقع دا كوش سنة وكردان وشيعيان بيكاتيا زورينا بس نكاريا يعني بسيارة كاديكيا صادة بري صديق هين يعني ما مصاين زانينجينا چابدرن هسن غاندنش بو كارين حكومت ديكن تايبت حكومت عراقي حتى نها يعني صدا چند كاريا محمد شيع السوداني
سوزن خو یان کارنامه خو جبجه بکتن. بله بری جاب دان سر پسیارات راست زورینه بحکم دیفاکتو اکانه و درست يعني نا رنگه که راستقینه هل بجارتنت ید عراق دهاتی نکرن يعني وکشان تیار صدری ابو اگر هنده که بنزورینه و ایلا هم همید زانی جماره کرسیت وان چند بوینه و ریجا دنگ دارت و چند بوینه الدماغی که هل بجارتن العراق دهاتی نکرن از بحثی طاری تنسیقیت کم طبعا بگومان زفرین بو بسیاراته که سودانی حتی چند شایه من آماجه دا کومکا یا ملفاتا که برنامه حکومی داد هیواده دا وقتی هاتیا يعني عرض كرن بو خلق عراقي وكابينه سروي اساسي هاتیا چه كرن يعني اگر ام بيك و بجميرين زور بيا وقت في كابينه مثلا دولاري و چوي وان تحديات اقتصادي وتعيينات وان و چوي هيچ ملفه كي جرينك او حكومه السودان السرخو كريا مال بجهنه اينايا اگر ام بحث عراق برنگه كي گشتي بكين ما اشارات بوتا دا كومكا ياسايا وتا ريجايا بجهنانا يعني زور يا لوازه اگر ام به بحث هرمي بكين مثلا اگر ام بسيار اوه بيت اري باشه چند شاید گل هرمي دي فعودت خوبيتو اف وعد دايم جه بينيتن ما هر صد برنامه حكومي دا مكومك خاله ابو كام لانت كردستاني بجدار بينت و كابينه دك ابو مبجه بينيتن يش هميا گرنتر ملفش هميا گرنتر مثلا غازي هيش بينكا فيك نهات بس ملفن هرم كردستان كيريا كو برپرسن هرم کردستان حکومت هرم کردستان اما جوی که دیگه حتی نها چه نهاتیه کرد چه وان سوزنا هاتینه جیبه چه کردن اول هم بر هرم کردستان هاتینه داین شعالی محمد شیع السودانی بسیار اوه پیوست حکومت هرم کردستان سرکداتی سیاسی هرم کردستان چاوا معامله دیگه کابینه محمد شیع السودانی بکرد دمکی دا صد روش تیپرین هیچ سوزک اخوال هم بر کردان جیبه جه نکرد. بله يعني امجي آلية كردستان محكوم في معادلة سياسية عراقية دراستي كأوجي رنگ ودانا هندك اتفاقات وهندك ريكافتنيت اقليمي ويت نيف دولتين اما بفيت منافت قالك يوري كانت سراكيب يعني بريار السر بروسيسا سياسية عراقية دين دنا ام آلية كردستاني كيعني هر وقت ما مثلا ما انطباعك خراب هبو سر في كابينه واتا همي قوا همي اوراق البردسته همي لاينانينن كبريار السر بدن بس با مين توري چه حكومت السوداني هولت خدا راسته في ديمايه كومك بريار دركتن ايكي شوان بنمونه في ديمايه بريار محكمه اتحادي بكل دجه هرم كردستان دركتي بس ديتنا من حكومت السوداني محاولات كت هنديجه بهتن هر وصاو الين سياسيه في اطار تنسيقيه في بشرا محاولات كان هندي شوان بهتن پیوندی خود گل هرم کردستانی نگهین آسته که واسا که لان کردستانی اجاری توری بیتن او بریاره که پیش وقت داتن که پاشاروج جاره کدی نزوریتا هیچ اتفاق کوره کفتن که سیاسی بچه کرنا کابینه که مستقبلا دا برای من لان کردستانی جگله که بحکمت تعاملت گل في ملفت کتن زانیتن سودانی جبریاروی نبدستویه زانیتن سودانی جو کمکات تحدیاتا لانت سیاسی تحکم بید کن گله کسی سرهاتی نفرات کرن و زانیتن سودانی و جرأت نادتا خو کد بله دست خوش برای صدیق حامد ما مستعی زانیگه که استودین ملدو که گلما و گل که سپاس